Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkay sayla chol hutrak ulbal salekakahela in Solok Salisantilhu. Chirulikutan in yoko chitzolok chirish lishkaba liqaqua. Salihu Éxodo capítulo 3 versículo 13 toxali versículo 22 nakataush tsaqob liqatsolbal chirulikutan in. Kautnak liqwa Moisés tarach nawbal anishkaba liqaqua Dios utkarun narach nashtielishkaba. Utli narach shtiebal liqaqua haan. Lain li lainin. Éxodo 3:12. Jun reheb li narach nashtihaan nak haan chak ut haan nak junelik. Abanan salishpatzom kishtiahkuirele kwa Moisés. Lain kuanqin akuikin. Sali versículo 14. Li narach nashtie lishkaba liqaqua haan nakaan kuank chijunelik. Haan lishkuank chak nakter, haan li kuan anakkuan, haan li kuank junelik. Haan akkuili na kuank qikin chiqajunilo. Qabiaq li nashtiqe li hu Isaías 57:15. Shbanak hukain shtiehom li nimajkual Dios, li nim shkuankil. Li junelik kuank chalenchak ekutan, utli ashal sant lishkaba. La in kuankin salinajej nacht shteram utjuallo. Abanan kuankin akwirik in li rasa shchol, li tseqtana bil, reshkebal shkakub shchol, li kubenak shkuankil, ut li namayok ram. Li qaqwa ho naqanawruwa naqkwan. Nawbil chakru ho qaqwa challenge nakter. Abanan mare inga keshtawru karut aqal naraj nashtie li kaba ejain. Li qwa Moisés nashnawaq kui ani li qaqwa. Abanan inga kui nashtaw aqalru karu naraj nashtie li kaba li qaqwa. Utho kanaq jojish batsbalre karu la kaba chanri li qaqwa Dios. Drajshnaw bal karu shkaba li qaqwa. Salihu Éxodo 6:3 kishtiere. Shinkut kwib ho nimajkual Dios chiru laj Abraham, laj Isaac ut laj Jacob. Abanan inga shinkeheb chishnaw lintzaqal kaba. Ha li qaqwa. Qain mokonaraj tashtebal naqeb chaqli shetoneb ho liqwa Adán, liqwa Abraham, ho liqwa Noé, eb chishunileb chaqli patriarcas. Inga taraj nikeshnaw chaqru ani li qaqwa. Li naraj nashtie anak moko kishcholot te chaqchiruheb li karu tzaqal naraj nashtie li kabae jain qaqwa. Li kabae jain sakashlan atin naw bilrujo Yahweh. Li yochish yebal utshkutbal li kabae jain haan nak li Dios haan la Dios la atlin Dios la in. Li Dios chishjuni li tenamit. Li Dios haan li nach akwikin li nach kwan rikin li junjung. Li nanawok re li karu nakakul li raila li nakachuami. Hanakui li Dios li nak angelak reqa kulbal sa tzaqalish honalil. Haan li nimajkual Dios li nashkut besilish kuankilal chirueb li tenamit nak nakulak shqehil. Hana ihun li kaba li shchoshel kaba li nimajkual Dios ain li nakanaw kuiru sa shkaba lish nimalish kuankilal sa shkaba nakhanaan koshra utnokoril rahlal kutan. Hanakui li nimajkual Dios li kaurib li kuankchak nakter. Lish Dios chishjunileb lish job tesihom li choshach'och ho laj job tesinel re chishjunili karu kuank. Ha ana in li Dios li nashkut besiaj kui lish kuankilal sa lish chuameb eb li puyenam. Li nashchechi ish kolbal chishjunileb li hokyal li nekesik okre ut nekesh pa. Ho nashtiaj kui li profeta Joel sa lish hu Joel 2:32. Abanan chishjunileb li te yabang resh kabali qaqwa te koleb. Nakanawnak junak li poyenam li nashqashtesish am saruq li Dios. Li qaqwa na ukchik angelak rikin ut nashkhal. Kwashkwankil chish akobre sinkil li ameh. Utlaatat kwaskuitzin manakanawak kuiru li qaqwa Dios ain. Li kwashkwankilal reqaten ankil. Li nakoshra, li nakosh okrahlal kutan. Haan naraq qochbeninkil saliqayu am. Naraj naqto rochben nakosh bok hunelik shbanak haan job tisinilqe utink ahkui naraj naqto sachq hokanak qaqata shaqachol chishsolbali ratin kawaqaq kui tashaqli qachol jishtaqen gili qaqwa Dios kui la ona qaqaq kui ishtawbal liqakolbal wanti shaqwenak shinakoch beni chiruli hunka mokain saliqa kanjelain boqbilat hunelik re naqto akoch beni sa hunchik liqa kanjel